Welcome to Apostolic Faith Church, Eswatini Show. Listeners are reminded that some episodes may contain sensitive content, and we encourage you to use your discretion. This show is for informational and growth purposes and is not a substitute for biblical study or professional spiritual counsel. The views expressed in this show belong to the individuals who are speaking and do not necessarily reflect the beliefs of our affiliated organizations or the broader Christian faith. Sanibikela eshweni yethu Apostolic Faith Church Eswatini Show. Cala nje ngokulila nje abapostoli ngokuhamba kwemphathi wethu jikelele. Yebo Bonamount 1908. Yebo umfundisi wethu lapha nguRev Duncan Okali. Siphinde sibingelele mengameli wethu babethize tokaDlamini lomengameli wethu jikelele lapha ekhaya eSwatini. Sithi abapostoli singakangeni nje asesithinzela. Nasekhaya lahamba la umvangeli wethu lapha yebo lapha umvangeli wethu emokashaya indumiso zabapostoli ngibingelele umfundisi wami lapha imbekelweni umfundisi MK wakasukathi amadodana asepostoli bese ngitsensika yabapostoli ethu libhekela hamba naye lapha umshumeli wami T wakatsabetse bese ngibingelela nekhamba nembuni lethu lemangayane ithi umusa wabapostoli. Yebo abapostoli ngabe ngekho lapha enZanjeni ukhona yebo babe wami lapha MW wakaDlamini umdirector wale show lesi Apostolic Faith Church eSwatini. Bese ngihamba naye lapha umfowethu Sibusiso kanjalo sibambele yona ivideo lapha ekhaya eshowini yethu lesi Apostolic Faith Church eSwatini Show bese uba khona lapho umphephethe yebo nguSimile kaVulakade losibonele wena umsindo yebo sithi audio noma isound bese kuba khona lapha umfowethu lapha yebo umbhele sithi photographer efala ekhaya ama still photos bapostoli lapha ekhaya sinesimaya sethu lesicavile lentazi introduce amasinyane nje eshowini yethu ecala ngizala lapha eSwatini. Sithi abapostoli ingumncophamlando kepha nje siyethemba ukuthi hawu kutaba mnanzi kakhulu sesehlelweni lethu Apostolic Faith Church eSwatini Show. Ngibingelela abapostoli bonke eSwatini kusuka emanzini eshiselweni yebo kahoho naselibonjeni ngithi nawusho yini bapostoli Apostolic Faith Church eSwatini Show njengoba ngishito la ukuthi sihleli naye la babe wethu walakhaya ePostoli kaZombotse umfundisi wethu DT wakandlela sitoxoxisana naye ake sitoshumayela namhla abapostoli kepha nje sitoxoxa ngelivi laNkulunkulu sitoxoxa ngalo Jesu kude lokele siwathi kolapostoli sesingathi mhlambe siyakhonda noma ngabe kuyini sikhonda Jesu nje lo nguye yedwa abapostoli
Siyethemba ukuthi ndathakasela ihlelo lanamuhla. Ngakaqali nje Nkosi ngingawucela baba ukuthi ubusele abapostoli ba. Babe Mhlongwane. Ungangeni endzabeni babe kungaba nje nokulilela bapostoli ngelifu lemnyama lebalembethe. Kungaba kulilela nje DICO wethu sibapostoli, ngililele na regional overseer wethu Rev HM Khumalo, ngendlule ngililele na country overseer wethu umfundisi TZ Dlamini, nokuhamba kokushuya kwethu ngubabe wethu la ICO Rev Duncan Lee. Indlela lasayengenele lathi Jobe, it's a journey of no return. Siyanilela kabapostoli kuleso sigaba leso. Amen. Amen baba. Siyabonga Nkosi. Singakangeni nje Nkosi so bavusele abapostoli abalilela. Sisho njalo sithi is in a better place bayabasho njalo abakhuluma isilumbi baba. Seyisele ngathi bapostoli. Sithi ke lokuhle kepha ukuthi sichubeke thina sibambane sibapostoli njengoba le postoli lebela Africa bayithanda kakhulu nabapostoli bonke nje. Jikelele emhlabeni yakhuluma ngeunity ukuthi sibambane sibapostoli. Siyabonga Nkosi. Inkosi mhlawumbe umuntu wami ucela nje namhla ngaba ukuthi kunjani ukuxhumana kwakho naKristu futhi weta kanjani Nkosi, weta kanjani kuye? Angibonge Mhlongwane. Kungidekisa na indzaba lemcoka kangaka lengifisako ukuthi kakhululusha luyati indzaba yokuxhumana kwemuntu naNkulunkulu. Kimi lokwendeka batali bami babakanjalo babangimema bangilethe enkonzweni ngenhlanhla lenhle ke lenkonzo lekuvele ngikuyo namanje. Inkonzo yebapostoli. Konke-ke lokho kwathi kwenziwa ebandleni ngangikwenda kodwa ngibe solo ngingakasinziswa. Ngangihlabela emakhwayeni kunenkomishi etiningi lesatitfola la ngihlabela nami kanzi ngisangakatani naJesu. Lokunengi lebekade ngikwenda kwasesontweni lokunye bazi baqala ukuthi ngiyakholwa kanzi ngisakakholwa. Ngenhlanhla lehle ke bazalwane lapho khona ngemukela khona inkosi. Wakubekwa nje lithende lapha esikoleni kaZombothe. Kulelo thende lelo bangcwele livangeli lashunyayelwa nje njengasemihleli lashunyayelwa livangeli langihlaba. Ekubeni lingihlabe lelo vangeli bangcwele leyo mfundisi abakade ashumayela wabithi altar call. Nakabitha le altar call mina ngangayi embili ukuthi nami ngilomunye lomukela inkosi. Sizathu lesenda ukuthi ngingayi embili ukuthi nami sengiyamemukela lo Jesu kwakukuthi la ngikhamukela kabi leyo ndzaba leyo ngoba kulelo langa ngangathi ngiganiwe nje nami ngigane intombi lebe ngathi ngayisoma isikhathi lesidze solo singavumelani. Kwathi ngalelo langa sivumelele ngayo nawu sengithi ngiyalela ethendeni kanti ngafike nami ngizuzeke. Nababitha altar call lokho nathi ngingayi kwaba ukuthi phela wazwatinikela automatically funa bese ushiya konke emavukuvuku lo hamba nalangathi ngakale evangelini. Cha-ke ngathi angeke mina ngiye lapha empini ngasiphalata nje kodwa ngibe ngivela ukuthi no ngiyasha kwaloku ngishisako la enhlitweni yami ukuthi nami ngabe ngiyasonzela ngiyamukele le nkosi. Ngashumba nako bebevosi ngiyakhala lapha umfundisi lembila wathumela abaye ukuthi mlandzeli lokhala ngemuva lohlekele lokhalako bangiletha ngembili bangithandazela. Bongozi, chubeka ba.
bangithandazela nje kungathi ngene edemoni kanti mina ngikhaliswa ukuthi ngeke phela ngikhona ukumukela inkosi ngoba ngisengiganwe nje lamuhla kwangidlalelo basuke bacede kungithandazela siyavala inkosi sehlukana seyivaliwe inkonzo ethendeni ekhaya angilalanga kwabe selokho kungishisa lethendeni kwaqhubeka kwangishisa ekubeni kungishisa lento leyo hayi ngabona ukuthi hayi kodwa vele jika nelikhona kwase kuseni lokwa ngabhala incwadi tonke konke labantu badala bekathi nijola nawo sehlukana ngabatshela ukuthi cha mina sengimukele inkosi yebazalwane angisafuni ukuphazamiswa ngumuntu ngahlala ke leyo mnyaka ke lekayihlala nginako lokwesaba uNkulunkulu kwahamba ke malanga nako kusokufika ngicishile iminyaka nje ngathi ngathi ngayihlala yaba mnengane ngocishe namhlanje labo 10 years namhlanje 10 years naselonga ngingadlaleli nje umuntu wesifazane ukuthi ngathi ngiyamthanda ngahlala lapho kwathi kube kufike lo sikhanya sengiyamjika umlibatisi nenhlanhla lehle ke bengathi nemngane mina ngoba nangabe somukele inkosi kumgcoka lothi bangani bakho basefe mina ngomngane wami le bengathi nginayo kwakwathi kumfundisi sibanze abefundisa kwaba kaZombotha ngabhoboka kuye nje sibanze kunento lesengiva enhlitweni yami lethu lekivako angasefuna kumbuyisela emuva la ngathi phambili sengiyaphuma khona sengimfana kaNkulunkulu wathi sibanze yendlela asesikhupha kwensaba sisokubuta uNkulunkulu lokho lokuvako kungekho yini sayo ukuthi nje njalo ntsambama ngabosikisi sibanze asuke endlulele ngasekhaya angithathe soshona entsabeni sokufuna buso baNkulunkulu sakwenda lokho cishe emahlandla lamanengi silensabeni sikhala uNkulunkulu ukuthi hey lesengikuva kuyini kungiko yini hayi kohamba imali ngasuthi kasibanze cishe ngicabanga sisokwenele asesilalele uNkulunkulu ukuthi uthini hayi nembala kubeka besimlalele uNkulunkulu kwadine vele kubhobokile wanginiketa uNkulunkulu lele kufunako lemfahle senginaye nanyalo amen hayi no siyabonga Nkosi siyabonga ubufakazi bakho ngethemba ukuthi nalabanye mhlawumbe labandla etinyathelweni takho bokudwa ngalela langa batawubona ukuthi uyaphumeka kuyaphumeka nje ujaha nje ukuthi uphila uthole livangelo ushiye konke amazeze bonawo emtimbeni wakho usithinzise konke uhambe ube ngumntwana kaNkulunkulu amen ingabe uhambo lwakho lwakamoya nokuthi wabe kanjani umsebenzini wokufundisa Nkosi emsebenzini wobufundisi babemkhonda ngingena kanjani mina kusukela nje emncaneni bami uNkulunkulu walikhombisa luthando ngami nokunginakelela nje ngoba emaphupho ami nangisesemncane ngiyakhumbula cishe onke amaphupho lebengathi ngiwaphupha ngisesemncane la maphupho lawo afakazeleka vele sengimzala ngoba kuningi nje uNkulunkulu abengivetela kona ukuthi wena phela ungakabi ngimfundisi ngeke kwenteke na kuningi lebekathi kwenteka nembala ngathi kube ngibe ngimfundisi ngakubona kufezeka lokuningi kulokuningi abathi kufezeka lokwathi uNkulunkulu angitshela kona emaphusheni akhe encwadini kaJeremiya 1 verse 5 uthi uNkulunkulu ngisaka kubumbi esiswini senyoko ngakwadi wathi usangakatalwa ngakohlukanisela ukuthi wena ndaba ngumprofeti cishe kwabe nje leyo ndlela leyo ngabona ngathi uNkulunkulu ungibidile kulomsebenzi amen hayi siyabonga Nkosi noma umuntu amle ngabana ukuthi yini okukhungathe kakhulu nje noma lekucedza emandla emsebenzini wokushumayela ngicabanga ukuthi babe mkhonda kulombuto lobuda konyalo kumgcoka lokwati ukuthi wena ubitwe ngubani amen uthi la kuJoshua 1 verse 5 uthi kude namunye
umuntu uyawukhona kumelana nawe. Yeah. Uthi etisumini takho tekuphila. Yeah. Uthi njengoba ngakade nginaye Moses kanjalo nawe ngaba nawe. Yeah. Athi kuJeremiah 1:19. Yeah. Bayawulwa nawe kodwa bangeke bakwehlule. Yeah. Amen. Amen. Nawuqhubeka futhi bazalwane kwengeta nje la kuMakubo 1:9. Yeah. Verse 37 na 38. Yeah. Lapha sikhona akusho David ke la. Yeah. Uthi fulathelisa emehlo ami ekunakeni nema ekubukeni into letinganawo umsebenzi. Yeah. Nawuqhubeka lapha ku-38 uthi sokhuluma naNkulunkulu manje. Yeah. Uthi gcina tethembiso takho lwangethembisa tona mina incebo yakho. Yeah. Ngiko ngithi ke bekumcoka lokwathi uthona ubitwe ngibani. Yeah. Bese unakayo buka nje nabo konke uthi nebhala angeke ahlala angakunakeleli angayifezi sethembiso sakhe. Tawu kunya imathe manje nana amadodana alakhaya sithi indumiso zabapostoli lehamba naye lapha umvangeli wethu wakashaya. Mhlawumbe manje sangena esihlokananeni sethu lethi indlela yakho yobuholi nesipiliyoni lonaso. Ngathi nje yini indlela yakho yokuhola Nkosi futhi ubabona ngani, ubabona njani futhi ubathuthukise njani baholi ngekhathi enkonzweni. Angibonge babe Mhlungwane. Nkosi. Ngicabanga ukuthi mina lokungisitako la ebandleni lebapostoli ukuthi lihhovisi lakami lihlala njalo livulekile. Yeah. Uze ngivete luleko tabo bazalwane bangibonise kuloko nakuloko. Yebo. Lokunye longathi kuyangisida. Kuthatha seqwayiso lesashiwo ngibabedala wa Moses kuMoses. Yeah. Kuthi lo msebenzi awusuye wakho wedwa. Yeah. Khetha abantu lokhona kusebenzisana nabo kulomsebenzi. Yeah. Mina ke la ekhaya kulenkwentabo bazalwane ukuthi sisebenzisana kakhulu nema trustees elibandla noma ke ama elders elibandla. Yeah. Nekomiti nalo liyambanzaneka kulomsebenzi kanye nabaholi nabo sisebenzisana nje kahle kanye kanye. Yeah. Amen. Amen. Bese kuthi ke bangcwele ukuthuthukisa nokuthi ngibabona njani. Yeah. Ukuthi lo unelibido. Yeah. Afakaza nje bazalwane umuntu uyamuva na umholi ukuthi lo angathi khona lo lanako. Yeah. Noma ke ngoba la ekhaya sibaniketa nemathuba ukuthi bashumayele. Yeah. Nabashumayela uyeva lo muntu lo yeah. ukhona lanako. Yeah. Ngoba
lokhadaneni Paula ku First Timothy chapter 4 verse 12 uthi nakakhuluma na Timotheo uthi ye Timotheo wena bani sibonelo ngelivi nangenkambo inkambo ke kuba kulesimilo sakhe lo muntu lo fine ufaze kahle fine ishumali yakhe yevakala lesimilo sakhe siyadleka yini la ngephandle nginako ngiloko sinabe siyabona lo muntu lo cha angathi likhona kalibito lwanalo la ekhaya siyabanika ukuthi cha ngiloko sibana konzela abasha bomake baholi kanjalo nje cishe bonke balithuba lokuthi bathi bavete amakhono abo. Amen. Hayi siyabonga baba kuyevakala ukusichazela. Ingabe ungasichazela kanjani ukuhlanganisa nokuhlela sabelo mali kanye nokuphatha? Indzaba yetimali yebabe emkhonda phela bakwala bapostoli ukuthi ungathi ushumayele uphindze futhi unake netimali bathi cha indzaba yetimali ayibe nebanikati bayo labanesikili sokukwata imali thina siseceleni nje thina sibuka nje live kuphela nebaholi asingena emalini imali tinehhovisi layo amen hayi cha kuyevakala ngokuthi wona funa kumsebenzi uNkulunkulu la kubitele khona bese ushiya la le office la abagazeti imali kube i-office just la kunga interfere emsebenzini wakho cha uyavakala Nkosi. Ngabe utilinganisa njani tintfo letifuna tentiwe ngumfundisi naleminye imisebenzi? Indzaba yelokwananeni yokulinganisa tintfo letifuna tentiwe ngumfundisi naleminye imisebenzi ukuthi bita ukuthi uthandaze uphinde futhi uzile phinde futhi ube naso nesikhathi nebantwana bakho ekhaya kokubhalansise lokho ungabe sokuba khona lokutaba sokuba mcoka kunalokunye ngoba abantwana nabo ekhaya bayakudzinga nelibandla liyakudzinga therefore kuzositakala funa sinjalo uhlala emthandazweni uNkulunkulu utakusita kulona mfundisi solo stand naye lapha umfundisi wathola khaya Apostolic Faith Church kaZombothe fere solo ngilo lesi AFC Eswatini show sitsina khona na lesikhathi samanje taphinze sithi bazalwane sazela madoda la phezulu kumfundisi wami lapha umfundisi Dladla umusa waPostoli hamba naye lapha umngone Sometimes
bambeni madodzana sekhaya sazosingena emoyeni. Amen. Amen. Nasho njalo nje silomuso ongaka bongafanelanga nebakithi. Ngosi sesingena lapha ehlokananeni sethu lesi imfundo yenkolo kanye nembono. Futhi mhlambe phecelezi ngesilungu sithi theology and vision. Sithi ngabe Nkosi iyini indlela yakho yokuhola inkonzo futhi iCommissioner enkulu isho ukuthi nguwe lapho ke sithatha lapha evesini lethu lapha kuMateyu 28 verse 19 to 20 lapho kumakhona ngeGreat Commission Nkosi. Hayi wayiteke indaba yeGreat Commission. iGreat Commission nangabe umfana kaNkulunkulu ayicali ebandleni kuphela. Yeah. iGreat Commission na umfana kaNkulunkulu uyicala ekhaya la uhlala khona. Yeah. Ngilapho lapho kuqala khona iGreat Commission. Yeah. Kubatali bakho. Eneke umntalo wakho longadani na Jesu. Yeah. Awumshumayeli. Yeah. You cannot preach umntalo wakho. Kodwa lokwendaba kumntalo wakho wena udlala lichaza. Yeah. Lesimilo lesihle. Yeah. Ukhombisa ukuthi wena so uyakholwa. Yeah. Ngeleyo ndlela lotamshumayela ngayo kumntalo wakho. Yeah. Ngoba umntalo wakho wadliwa lesimilo sakho naye futhi kumele akulandzele bese uyafuna kuya le nkonzweni. Yeah. La ukhonda khona wena. Asitaka nje umntalo wakho ngenzaba yesimilo losikhomisile kuye longazange somtshele sona longazange somtshele sokhuluma ngaJesu kuye umdlele ngalesimilo. Yeah. Lokunye futhi ku-Great Commission lekutsandzako ukuthi indlela phela le la silamatela kuyakhona ezulwini yedlula kamakhelwane. Yeah. Yakhabishaya lobuhle namakhelwane wakho uze makhelwane wakho atawubona ukuthi hey lento yalo babe lo iyadleka. Yeah. Naye makhelwane kumele kumgcina agcine ngayilela umthwasa sakulandzela nje nasafuneka ukhonda le la ukhonda khona wena ngokuthi wena naye umdla ngalesimilo. Lokho ngiyona Great Commission yethu sibazalwane. Amen. Amen Nkosi. Hayi kuyevakala. Sesiqhubeka nje sithi ingabe uyini umbono wakho ngelokusasa lelisonto futhi ke ngakamoya nangakuthi nombolo. Amen. Ihlungane. Hey, liphupho lami ngaleli bandla abazalwane ukuthi likhule kakhulu ngekamoya. Yeah. Liphindze nangelinani libe libandla leli kakhulu lelikhulu. Yeah. Lokufuneka ukuthi sikwendeke futhi silibandla ukuthi labo phela sibangele ngekhathi. Yeah. Sithandazele ukuthi bangaqali bese baphumula ngephandle. Labangekhathi lese sibazuzile. Yeah. Abathola ifundo bafundiseke. Yeah. Labo labangekhathi. Ukuthi labo labaleke phandle. Yeah. Sendeliso lokuthi sibalanza njani nabo babiye la ngekhathi kwangena ngekhathi umuntu bese uthola sifundo. Amen. Amen Nkosi. Hayi siyabonga baba lo moya umuntu wami lengaba nawo la ukuthi usonzela njani ekulinganiseni emkhathini womusa neliqiniso eshumayeleni nasekufundiseni kwakho Nkosi. Umusa yebabe emhlungwane umusa uthi lo bhala iBhayibheli uwanele wonke umuntu. Yeah. Wonke umuntu umusa umanele. Ene umuntu kwena sazuze umusa. Yeah. Neliqiniso. Uyabonakala. Yeah. One umbonakala ngalesimilo sakhe usicabanga lo mfu lo sowuzuzile umusa lesimilo. Kukhuluma kwakhe kube nalo mehluko futhi. Ukuthi lo mfu lo sowuzuzile umusa. Yeah. Ngilethe nje imbawu letimcoka kumuntu. Ligcine ubonakala ngecharacter nangenkulumo yakho ukuthi kubantu bakhulumisa njani labantu. Amen. Amen. Cha. Ngiyavakala Nkosi. Ukuthi ubonakala ngalesimilo sakho nokuthi labantu urelate kanjani asihamba ngesilungu. Ukuthi urelate kanjani kulabantu labala eceleni kwakho. Somusa ke la. Yeah. Hayi, no ngiyavakala Nkosi. Ingabe ngumuphi umsebenzi lomkhulu wemfundisi ngokubona kwakho Nkosi?
wayeteka ukuthi uzabelenye nembulo lenama othi lokhwana Jesu nakakhulumisana na Simon Petro uyambita amahlandla lamanengi uthi ye nakelana divutama yena usena umhlambi ngikho nje lokumcoka kwemfundisi ukuthi anakelele timvu ta uNkulunkulu athi futhi losile timvu leti athi sito takhe ta uNkulunkulu lokunye lokufuna ukuthi ukwende ukumfundisi ukuthi phela wathi ukuthi wena kumele ukuthi uqola makoti wena uwudlu kude ke lo khona uqola makoti ngaphandle kwemfundisi ukuthi aqole makoti welu amen hayi bapostoli ngicasi namhla sitayishaya siyibeke lapho namhla besihlalisana naye lapha ehlelweni lethu i-AFC eswathi nisho umfundisi wethu DT okanje lase-Apostolic Faith Church kaZombothe lo kaHlenani lethelele lihlelo nguye babe BS wakamkhonda kumhlungwane njengoba bengishito sangisingedwa bakhona abalingani bametinzanjeni sithi bapostoli kuze kube ngalokudako sithi inkosi inibusise kepha nje sihamba nanaku la siphekona umfundisi la kudla inkodla godleni wethu ukuthi similo nje ngokuthathe kakhulu ukuthi isimilo semuntu ngisona lebonakala ngaso ukuthi sozuze umusa ukuthi ke nabo makhelwane bethu bazalwane lapho siphila khona funa sibadle ngale mpilo yethu lesiphilako kuphinza kanjalo lapho ukuthi umfundisi wami uthi umusa kubanele bonke abantu haleluya ngicathi ngiloko bazalwane sengisamarayiza ngaze ngeke ngaze ngimonela umfundisi bazalwane siphuma nawo lapha emadodana ethu lahamba namfundisi wami lapha embekelweni umsime lo MK wakasukati till next time goodbye shine Thank you for listening to Apostolic Faith Church, a Swatini show. Oh no! Lo mlayito bolethelwe i-Apostolic Faith Church Zombothe Media.